Atala Patilo Samoa Entertainment TV, Faimone Foimaya Salanue, Usiman Fafonga Yatamua. Moye pia le nei fo itula. Ole tala toi tulilo mai leo leo. O tau nuai nei le vaenga su e alam tanga luengo leo leo ma le ofisa o le lo yasili. Ile fa tau nuai loa ona faya molianga fa asanga. Ile tamaita ilo sulfata usanga no fuali i leana tau mufai e sola. I au setali e le solua ono te semanu o lua. Peita il sa no ngal sui kom sinom tanga luengo leo leo mufal pui pui. Le sunga papali i Mona Lisa Keti ile felo ingam tustala. Na yeta uai. Sila fia o leua mai ale suesuenga le fo iwa iai ia tūlanga o recommended charges. Ia o le fo ilawa whaatala noa i le mtanga luenga ma le ofisa loisi. Le tūlanga o modianga ia te ona recommend mai le vaenga ofisa. O vaenga le o molianga i lo recommend ele officer sue ia e patino le i preaches o le civil aviation ia MSI ia preach o le immigration act o lo talia se fautuanga i tuina mai ia po pe faila ntanga luenga pe faila lava e ntanga luenga le lua mautinoa ia tulanga o preaches ia sa fatino le tamaitai. Beta iei ina iloa wasolia tula fono o ta uelunga, a le i whaatau nuina lava le whaia o molianga, e pe ona sa no pari o lo whaatali i le whautuanga po oi sa o lava i whaia molianga. Watusa malmasina talu o na tupu lea whaale tonu ina wale mawhai e ofisa sia kia tangata malanga i whafo. I le malai valele i whale olo o no lato iloa le taimina maulu el tama ita ilungol valele. Lafi le whale ui sa itulou lea na mawatu o moeai ina uatau nu le waa. Ma leo oai, lana sola anga i Australia ai toi whaafo i mai i Samoa. Ile sauno anga le whaipule o nganga i whomonga numera tasi. E fionga whai maloki ka stawas i le whono al palmene. O le sa tū mai i le foe o le tofi minister o tanga renga soifua malolo ina taloi nei. Ile nofo inga al HRPP. O atangi ai, lona sila fia le lei o le ploketi po ngā ruenga whaanga solo, ale mta ngā ruenga. O le whaunga o whale mo fo mai. E fōlinga o se ati na e o lona taimi e pe o na ia sao noa. O la ula kula ia. O ngai leo se mea e kōngo le pākeki. O se kupe wa le manga au mai. O le kupe nga au mai e fausi ai. Fale e ngofu ai fō mai. Le anga kufa i kua fō mai. Le alalanga. Ai le ngaka i lea. O le wha kofu sia. O le whaale leia o mea uma i kokongu o lea whale mai ma lea whale mai. Peita e ui ina tala noa le whaipule o sa fotu mo manase i le whai mea manino. Ai o mai nei, o lo tutu lava lesi a tingi whale i whangaloa. Nā maota, ia tātou sa ilinga na mauane ai sa whau, wha moe mo se whale mai. Peita ai, o whaitautau sanga tālo na uma ma whaau ngai manu papalangi. E o mai nei, o sui atu le malo, ma sui le minister mta ngā ruenga. Ai o leisi leo whale mai na tātou tuliloa, peitai, ele i manino mai lava se tali ale minister soifua malolo ina o iei nei, le fio ngā wālasi tonga manga tā fito. E ui ina tala no le minister pūlenga taluai o le malo, whai malo ki kastawas, i le whai mea manino. Anga kaika o se kanga ka whai mea whaapiko, waka kango kope le whale mai o lo kai kumalo le kai minga kai ai. Ai pangalea, e le whaapenganga, whaile kako ngā luenga. Ia onga sa iei fo i whaafikauli ngā kupu mai. Ia sa manga o ai ai whaalu pele process le accountability, ma le transparency, ma mea uma. Inga ia o ngā kusai fo i o whainga whaavai. Peita e o lea o mai nei, ele o manino mai lava. Se tala o le maota lea na whau i whangaloa. Mō le whaamoe whai ai le whale mai. Ai mō le mawina i tangata whenga soloai, na mai alava, na tūtū ai ai le whao ngaina. Ai sa whai ai lava mawha paulonga o manu pālangi ale nā pitonuu. Inisi o tala wo o atula fi angowai e ele Samoa Village Health Survey, po le susu engol soifu o tangata, o sa vai engol ploketi o whaingoa o le Eve Survey, po mōli mau e avema mōli mau i le puipuinga o sa wanga, Evidence for Violence Prevention in the Extreme. O le susu enga leo lo whaatinoa, ele UCL po le University Lontona i Samoa, ele SVSG, o le University of Samoa ma le ofisa o whai numero wha mau a Samoa, le Samoa Bureau of Statistics, SBS. O le mata i tuina o ni awala tonu, e whauanga i ei se whai ngai pui ai ti nām tamaita i mai sāwanga.
na moli mawina lango le no va ye e le nganga le suenga o le taitai nei suenga Dr. Genevieve Manao mai lontona mai fa ftai taitai o va ye el tu fat singa o le vaenga o le ploketi ilo la to nu ai mai se sui o to manga ile nu o le ploketi le o fa tu pe mai Britania ele UCL mo fa ingoa o le ele sa wale alofa e fa tau sanga amata mai amati lo o mapiki mai ai nu esfulu masui awa ye lu esfulu mai nu ela to so sani ele fainga o le suenga o sa wanga ia inga ya nga fa longo ye tangata ele tatu wanga i fanua o sui o nu ale to manga Samoa mua lava faila to wa onga ele fa foi ina o le suenga le nei malato langolango ina lava mo le valu nu u polu nei ai lua i savai ua toi fa awau mai ai e le faipule lo tula i mai nei le tu malonga ngai fomonga numero lua i savai mana onga na fa au o mo atu e le faipule o tu ua le malo le lava i tu malo fa tau iona awala nga lue le ana sauno ai le fionga a fo isala tu uyoane i le pale mene le vai sonei Yei awala lu kumalo wa makwale ang faya kai miringei e mo fo inga ka duai au ka wa me inga fa moe ma ba koi masingi fa ku makavai yang ule makavai sa sua fa kasi male awala i paya pangale na koi ave ese fa fo se i mai masingi o ke le doa polan ma fo anga ai ri suale awala makavai ai sua ngale awala ma ko pikongu yu kai paya le ka kalo le suis fongo ngai kumalo a fa si sa se singa lo fionga o ke lo le mafuanga ngalenga ko e se masing e langa wo puanga ide aku wasa le ko fio o ye se fa makalanga sui ngai e o wa marko ro se lau kanga kai ngo fo yu kai se ngu le maka vai o se ngu o paia ya ide ko fo kau fa si ngia le vaenga e ar wa ku ai kai le me yai le awala au ku e kau yu kan me yai le anga o au pu o mo ko fa le ko mo ala wala kau ai ngaku wa ku au ka fa o la fionga e le ai masise o le sangonga le Tulimatala ia au sa oi wa mavai aku nga aku vasal kime di feka ko palo e kusele le aka o foi masingi o sale nga le umia ko o mai ke ro nga wa sirfia sa lo sa mo nga ki sirfia le ia men ko o mai porque mi ngai ka ko fa nga malo le lo fio nga sui malu e de ko inga me o ave masingi ko o mai ava puro ko fa inga sui ko o mai masingi le suale wala le ke lo akul me nga ke sa mo mai ai Inisi utala wa amata taunu wai fanua ia tamai tai tawa mulla leol Pasifika o le tawanga fa ia mai i Samoa le tawsanga le deilas frailul vai as a fou e to lima ufa motu e awai o le nei tawsanga ia fia le Miss Nauru Alexander Melody Pitcher Miss American Samoa Kauhani me alo fatesa fuimono Miss Papua New Guinea Josie Nicholas Miss Samoa Heilani Pearl Kurubu ma le Miss Solomon Islands Tiare Harrow o le leol Pasifika fono i fafo Nancy McFarlane Seumanu na faapale lo ota siva i Papua New Guinea ai o afianga o le misela mal COVID-19 na faawa wailo na tofinga mo le tolu tausanga. Pa Samoa Entertainment TV mata mua fai ungol nei vai asa toi felo i fo ile vai asa fo le alo fo le tua ai fa asoi fo